Imagine aliniomba 30 bob lakini sikuwa na 30 bob, nilikuwa na mbali, alikuwa ananipa so hadi na feel guilty tu. Sasa naona nakufa na Nimemfuzia. Acha alikuwa anafanya kila kitu. Sasa nani atakufanyia? Na venye amekufa akiwa kijana mdogo. Hadi awishi angekuwa tu. Hadi awishi ningempatia tu hiyo 30 bob hadi ningemfulizia. Lakini nani angekuchukua? Lakini haina ile. Ningependa kuwashukuru sana marafiki wa Bene. Vile mnajua alikuwa kijana karibu, alikuwa karibu sana na mimi. So mimi niliishi na yeye, tulifanya mambo mengi pamoja. Ni kijana mdogo huyu. Sister yake najua imekuuma sana. Wewe pia, kila mtu kwa ujumla najua imemuuma sana. So hata sijui niseme nini. So wacha tu nikaribishe rafiki yake wa karibu sana Ole Diego hapa. Aseme jambo alafu tutaenda kupeleka mwili mahali pake. Ole Diego. Ero musiba woye. Oi. Ero musiba woye. Oi. Ero woye. Jenesa safi, anapendeza apendeza. Jenesa anapendeza apendeza. Mimi naelewa Mungu kwa shida. Kitabu tunaelewa. Kwanza kabisa mwenye wifu akufe kama hii mtu yuko hapa ndani. Ero musiba woye. Kwanza kabisa napenda kushukuru marehemu sababu ina upendo. Naleta sisi pamoja, nakula wali, na kunywa bia na maji ile ambaye wanauza duka 30. Naomba kesho vikufe ingine tubaki hapa. Tukule, tukunywe mpaka siku ya munanda. Musiba tunayo hatuna. Musiba tunayo hatuna Ero oye. Musiba tunayo hatuna. Ukufe kwa amani musiba. Ukufe musiba oye.